Ikipe ya APR FC maze gusezererwa muri Sekafa Kagame Cup ntabwo aricyo kintu nje kuganiraho, ahubwo ndaje kugira ngo mbabwire tumwe mu tuntu mbonye muri iyi Sekafa Kagame Cup, ibintu by'ingenzi ikipe ya APR FC igomba gukora ndetse ikagira n'ibyikosora niba ari ikipe igomba kugera mu matsinda ya CAF Champions League, ndetse nk'uko irimo iritegura umukino ukomeye cyane uzayihuza n'ikipe ya Rayon Sport, ariwo mukino navuga ukomeye w'ishyiraniro igomba gukurikizaho. Ni umukino wa Super Coupe, umukino ugomba kugena ahazaza ekipe ya APR FC, sezo y'ikipe ya APR FC muri uyu mwaka, aho tugiye kurebera hamwe ishusho ngari tubonye muri ekipe ya APR FC ndetse n'ibigomba gukosorwa muri iyi sezo hakiri kare vuba na bwangu mbere yuko iyi sezo itangira. Mbaye ikaze rero, reka nizere ko wamaze kuhakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. APR FC nyuma yuko isezera muri Sekafa Kagame Cup, nagira ngo bahereze ishusho ngari nabonye ekipe ya APR FC. Ni APR FC yari iri mu itsinda rikomeye, itsinda ririmo amakipe yabaye amashampiyo atatu, amashampiyo ane mu bihugu byabo, haba ekipe ya APR FC mu Rwanda, Vipers muri Uganda, Gor Mahia muri Kenya ndetse na Djibouti, iriya kipe ya Grand Republique yo mu gihugu cya Djibouti nayo yari yabaye champion. Ikipe ya APR FC ikintu cya mbere nabonye ikosa yakoze ritumye riyikoraho ni umukino wa mbere wa Gor Mahia, ntari buze gutindaho cyane, ariko ndagira ngo twinjire mu kibuga turebe muri iyi mikino itatu ikipe ya APR FC ikinye, haba umukino wa Vipers isorejeho itsinda, umukino batsinze Grand Republique ndetse n'umukino batsinzwe n'ikipe ya Gor Mahia. Yego ikipe ya APR FC ibashije gutsinda imikino igera kuri ibiri, ariko ni ikipe ya APR FC yakinaga nabi, ni ikipe ya APR FC yakoraga amakosa menshi cyane mu kibuga, by'umwihariko mfatiye nko kuri uyu mukino urabona ko umusore Dauda Yusuf ni umusore wasubiye hasi cyane, ndetse wagaruka inyuma yabo gato ukajya muri defense, ni abadefanseri batamenyeranye. Ikipe yo yabaga ifashe umupira muri iyi mikino yombi yose yaruhukaga ikaruhukira imbere y'izamu. Ikintu cya mbere turaza kwemeranya yuko ikipe ya APR FC profile yaguze ntabwo ari bo bakinnyi, ntabwo batwiyeretse nk'uko twari tubiteze neza ijana ku ijana. Abakinnyi ikipe ya APR FC yaguze ni abakinnyi batatwigaragarije ku kigero cyo hejuru cyane, ku buryo twavuga ngo ni abakinnyi baje gutanga ikinyuranyo kiremereye cyane. Ugiye kureba mu bakinnyi bose ikipe ya APR FC yaguze, hari umuzamu Hernan Surwana we yamaze kurya benshi, waza imbere yaho gato Mamadou Zone uri gukomeza gukora amakosa ya hato na hato, wakwegera imbere Claudio Amani Michel nawe utari kubyaza umusaruro amahirwe menshi, nk'umwe mu bakinnyi bari bitezweho kuba baremera cyane ikipe ya APR FC uburyo bw'ibitego, kubera ko yabaye top scorer mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Umukinnyi navuga ko watanze ibyo abantu benshi batamwibazagaho mu baguzwe, n'uyu mukinnyi ukina hagati mu kibuga Mamadou Traoré, nawe ubona ko aba yabuze umwanya we hagati mu kibuga, nubwo abakina muri mediane ariko ubona ko ntabwo wamenya ngo ni nimero 8 cyangwa se ni nimero 10, nawe aba yabuze role yiwe. Bigaragara ko ikipe ya APR FC ishobora kuba yari ibeshye mu bakinnyi, ishobora kuba ari abakinnyi batari ku rwego rwiza, cyangwa se ikibazo kikaba ari umutoza utabasha kuba yababyaza umusaruro. Ikindi kintu cya kabiri ni ku bakinnyi bari bahari, ubona ko abakinnyi bari bahari parekama nka Sheikh Djibril Ouattara, ubona ko n'umukinnyi wo kwitondera, ni umukinnyi ugaragaje yuko ububi bwose uko ekipe ya APR FC yabibayeho, yaba ifite umutoza bidafite umutoza, yabitoje cyangwa udatoje, kuri skills ziwe ziri individual ashobora kuba yafasha ikipe ya APR FC kuba yabona resultat, nubwo yaba yakinnye umupira utari mwiza cyane, ariko akabasha kuba yatanga ibisubizo biciye mu buhanga bwe ku mupira, ndetse no kuba afitemo uko guhuza neza n'izamu, kuba ari umukinnyi ubasha kuba yatsinda byoroshye cyane. Ukagaruka kuri kabiri, yego ni Kagege wagize intangiriro mbi Sekafa, kubera ko murabyuka bamucenga bamugarura bamushyira iburyo bamugarura ibumoso, bakina n'ikipe ya Gor Mahia, ariko ubona ko n'umukinnyi utarigize agenda ngo atwabwe n'uwo mwuka, ahubwo ari umukinnyi wongeye guhaguruka akagira na performance nziza, by'umwihariko kuri uyu mukino ni umwe mu bakinnyi bagize match nziza. Ukagaruka kuri ya Mutogwimel umaze gutanga imipira myinshi, ama assist menshi mu bitego byose ikipe ya APR FC yatsinze. Navuga ko uburyo bwinshi bwaremererwa kwa William Togwimel, ukongeraho umusore witwa Memel Daouna utaragize intangiriro nziza za Sekafa, ariko ku mukino yakinye ukuri iri joro ni umwe mu bakinnyi navuga ko bagerageje kugenda bahozaho. Ukagaruka ku bakinnyi batengushye abantu, harimo nka Dauda Yusuf wagize Sekafa mbi bitewe n'uburyo abantu bari bamwiteze. Ni umusore wagerageje kugenda
aba precipitate cyane kutakaza imipira bya hato na hato, byanatumye ikipe ya APR FC igerageza kugenda ihura no kuba yatsindwa ibitego by'umweko. Muribuka igitego cya kabiri ku mukino wa Gor Mahia waturutse kuri ubwo Dodo Yusuf yari atakaje umupira, bituma ikipe ya APR FC ijya muri danger yo kuba yatsindwa ibitego bigera kuri 5. Undi musore navuga ko ari Yunusu, nawe ushobora kuba yarabaye none ni wa Yunusu utaratunguranye cyane, none utarasubiye inyuma cyane, akomeza kuba muri wa Yunusu nyine twari tuzi, ntabwo yatunguranye ngo abe mubi cyangwa se abe mwiza cyane. Bona ko ikipe ya APR FC ikintu cya mbere yatsinzwe ni uburyo bw'imbaraga. Urabona APR FC mu gice cya mbere ari APR FC irimo irataka ikagerageza kuba yatsinda ibyo bitego, ariko hejuru y'umunota wa 85 kuzamura guhera kuri 65 kuzamura, ikipe ya APR FC iri kuba yasubiye hasi ku kintu abantu bamaze igihe bahurizaho yuko ikipe ya APR FC nta mbaraga z'umubiri cyangwa se physique ifite. Yego ushobora kuba ufite abakinnyi, turi muri pre-season, ni abakinnyi batari mu mazigiye mutaritegura neza, ariko ukabona ko ikipe ya APR FC abakinnyi irimo irakuramo n'abiri gushyiramo ni abakinnyi batari ku rwego rumwe, n'abari kuba bavuyemo nabo uri kubona ko nta mbaraga bafite, ndetse no mu maduweri bari gukina mu kibuga hagati ukabona ko ni abakinnyi batari kubasha kwitwara neza cyangwa se batari kubasha kuba batsinda ayo maduweri. Yego ni ikipe ya APR FC ubona ko bashobora kuba bararyamye ku mutoza Taleb, ariko ubona ko umutoza Taleb mu gihe akiri muri ekipe ya APR FC mwaka ushize hari abantu babivugaga bakava gusa Taleb agacishamo agatwara ibikombe, ariko ubona ko muri uyu mwaka hatagize ikintu gikorwa ngo ikipe ya APR FC ibe yahindura umutoza cyangwa se ngo ibe yazanira abandi batoza umutoza witwa Taleb. APR FC na PK Pro League ni ikipe ishobora kuzagorwa cyane. Ntekereza ko buri iyi kipe ya APR FC haracyari kare cyane, kubera ko hari amakipe atangiye pre-season. Urebye nko muri Tanzania nibwo nabonye zazamu zimaze iminsi itagera kuri 5 zitangiye pre-season, n'andi makipe agiye atandukanye. Ntekereza ko ntari rarenga, kandi birasaba yuko ikipe ya APR FC igomba gukina umukino wa mbere w'amatsinda mu kwezi kwa 9 ifite imikino byibuze iri hejuru y'5 ikomeye ya gishuti cyangwa se ya shampiyona, ituma umutoza amenya ati mfite aba bakinnyi bahagaze bati. Kubera ko Taleb n'ubundi n'ibisanzwe nk'uko yaraamaze igihe arekarama avuga yuko Sekafa itamubane yajeho mbere gato atarabasha kuba yashyira ikipe yiwe mu murongo ushobora kuba yaza guhatana muri Sekafa, ariko ubona ko ikipe ya APR FC ibintu bibiri igomba gukora, igomba kongera gusubira ku isoko ikagura umudefanseri mu kibuga hagati, ikaguramo umukinnyi, ikagura umwataka, kubera ko Sheikh Djibril Ouattara aramutse agize ikibazo ikipe ya APR FC ntabwo yakongera gutsinda. Icyo kintu turimo turabona. Ikindi cya kabiri igomba kuzana abandi batoza bari ku rwego rwo hejuru cyane, nkiza Taleb, nkiza bari abasaza be. Ndimo ndabona ni abatoza ubona ko ikipe ya APR FC yasubiye inyuma cyane cyane ku rwego rwo hejuru, nubwo ari abantu babitebyagamo bavuga ko nabona abakinnyi turimo turabona ubu ngubu bishobora kuzagera mu kwa mbere ikipe ya APR FC itabasha gusunika iminota 50 cyangwa se itabasha gusoza igice cya mbere. Abantu babonye hari umupira Memel Dao nko ku munota 70 benda gukora remplacement za mbere, wabonaga ko nawe ni umukinnyi warushye urimo uragerageza kwitanga, ariko wenda ikintu cyo kuba twareba ni ugutegereza tukareba icyo ubuyobozi buri buze kuba bwabikoraho, haba kuba bwazana umutoza mushya cyangwa se kuba bwareba niba ikipe ya APR FC ishobora kuba yazanirwamo abandi bakinnyi. Byose tukategereza tukareba, n'ubundi byose tuzamenyera hano kuri The Sport Move. Gusa ikintu cyo nakwizera nuko hari n'andi makuru numvisha avuga ko umutoza Taleb ikitwa Sekafa gishobora kuba cyari kiri muri kontra yiwe, ubwo ataramuka yegukanye bikaba hari ibindi biganiro bishobora kuba byaba. Ubwo byose ni kubitegereza tukarebera hamwe n'ikipe ya APR FC ishobora kuba yakora impinduka haba mu bakinnyi ndetse no mu batoza. Byose turaza kugenda tubiganaho, gusa ntabwo ari iki kiganiro ko mfashe umwanya muto kugira ngo nze mbabwire ibintu by'ingenzi, gusa ndaza gukurikiza ikindi kiganiro cyiza turi buze kuba tubisesengura ndetse tugenda turebera hamwe n'ibyo navuze muri iki kiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Reka mbabwira ati abakunzi ba APR FC pole sana, ndetse mbabwira ko ikipe yanyu ntawe yagiye, ni ikipe iyobowe neza ishobora kuba yakora ibishoboka byose bakaba bakosora ibitari kugenda neza, ndetse byose bikaba byajya ku murongo. Reka mbashimira abantu twabanye, nshimira abamaze kuhakora subscribe, umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko wayikora none kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Yumva Nebo Fabrice in The Sport Move, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.